ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi tariki ya 3 kwezi kwa 4 2026 turi kwa gatanu. Dore amakuru y'ingenzi tugiye kwibandaho. Bosco Empire wamaze kuyabangira ingata agahungira mu gihugu cya Uganda. Uyu asanzwe ari umunyamakuru ukoresha imbuga nkoranyambaga, aravuga ko ibintu byo kubwira abadiaspora ngo babundabunde ibyo bitazakunda, ahubwo bari mu Rwanda bari mu bucakara ari bakwiye kubundabunda. Rwanda sibyo uri kubwira icyo gihugu nini kiba kiri muri commentaire kiza kuboga kivuga ubusa ngo bundabunda, wajya ukakabundana na nyoko ko ari mwebwe mu mbere kubundabunda ukajya kumuraza mu masaka ko wenda wagira ngo iyo leta hariho umuntu yisaba wenda nk'ibiro by'amarira runaka, kuko iyo abanyarwanda batari kurira ubona bapanga imishinga igomba kuza gutuma hari abanyarwanda barira uko byagenda kose. Uyu Bosco Empire yatangiye kutavuga rumwe n'ubutegetsi ubwo yahungaga muri Uganda, avuga ko bashakaga kumufunga ndetse no kumwicira cyane. Yatangiye kuvuga kuri politike ndetse no kundi biganiro acisha make, ariko ubu uko ibihe bizamuka niko nawe agenda umunyapolitike utavuga n'ubutegetsi cyangwa se avuga ibitagenda muri rusange. Turaza kubigarukaho muri aya makuru. Muyaya na Yolande Makoro barenda kwicana ku kibazo cy'abanyamurenge ndetse n'ubwicanyi buri kubakorerwa muri Uvira ndetse na Bukavu. Jean-Jacques Perusi, guverineri wa Uvira, arashinja FCM 23 RDF ubwicanyi ikora ku banyamurenge ishaka kubutwera leta ya Kongo ngo amahanga yisubireho. Aravuga ko ibyo rusange bijugunyamo abishwe bimaze kuba byinshi, kandi imiryango mpuzamahanga ndetse na leta z'Amerika bagiye kugira icyo bakora bagahana izi nyeshyamba. Naho mu yandi makuru, Matayo Ngirumatse ngarashakishwa uruhindu na leta y'u Rwanda kubera amateka afitanye n'umuryango wa First Lady Jeannette Kagame wamubereye umushiri muri za 90. Uyu ngo abitse amabanga menshi y'uyu muryango, bityo ngo kuba kiriho ni ikibazo gikomeye. Matayo Ngirumatse arafunze nyuma yo gukatirwa ibihano ku byaha bya jenoside yo mu Rwanda. Leta y'u Rwanda irasaba abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, inamagana ingengabitekerezo yayo ikomeje gukwirakwira mu karere, aho bavuga ko urwango ku batutsi rukomeje gufata indi ntera. Nubwo bimeze gutya, ariko abatavuga n'ubutegetsi ndetse n'abandi basengura politike y'u Rwanda bavuga ko leta ya Paul Kagame ikomeza gukoresha jenoside n'ingengabitekerezo mu nyungu za politike, haba mu Rwanda ndetse no mu karere, akaba ariyo ikomeza guhembera urwango ndetse no kujya mu bihugu guteza akavuyo yitwaje abatutsi, ndetse n'amateka ngo hari ibice by'u Rwanda byigeze kuba iby'u Rwanda ndetse bikibarizwa muri Kongo no muri Uganda n'ahandi. Naho mu Rwanda ikibazo cy'amadevize cyavutse, ikigega cy'amadevize yo hanze cy'u Rwanda ngo cyakamye ndetse rwose na rukuta rukirimo. FMI ikigega mpuzamahanga cy'ifaranga yemereye ideni ry'ingoboka u Rwanda nyuma yo kusaba iri deni ruvuga ko rumerewe nabi rwose rukeneye ingoboka. Iyi FMI yaje kwemera miliyoni 150 z'amadolari, ivuga miliyari hafi 300 z'amanyarwanda mu gihe cy'amezi 38 kugira ngo afashe iyi leta y'u Rwanda gusiba ibyuho. Nyamara kandi Amerika ngo ishobora gutambamira iki cyemezo ko kigomba gufatwaho umwanzuro mu minsi iri imbere na board ya FMI ifata imyanzuro ku byemezo cyangwa se ubusabe bw'ibihugu. Nibigenda gutya rero nibyo ibintu bizamera nabi cyane, kuko igihugu kizaba kitagishoboye kwishyura amadeni, kugura ibintu hanze no kwishyura abakozi ba za ambasade, utaretse n'amafaranga yo kugura ibindi bikoresho. Ikaze rero mu makuru yacu ya No Lie Talk Show, aho dukubitira ikinyoma hakuye amakuru yacu ku buryo burambuye. Matayo Ngirumatse arashakishwa uruhindu na leta y'u Rwanda kubera amateka afitanye n'umuryango wa First Lady Jeannette Kagame wamubereye umusheri muri za 90 nk'uko bivuga. Uyu ngo abitse amabanga menshi ya First Family. Matayo Ngirumatse akaba afungiwe mu Dakar muri Senegal, mu bakatiwe ibihano n'inkiko mpanabyaha ku Rwanda Arusha ku ruhare yagize muri jenoside. Uruhare rwa Matayo Ngirumatse ariko n'uruhare rujyanye na politike, ko bivuga ko ari warebereye ariko nta muntu ashinjwa ko yishe. Matayo Ngirumatse yabaye perezida wa MRND, mbere yaho yakoze mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha bwa Repubulika y'u Rwanda. Mbere yaho kandi yize Strasbourg, aho yanditse igitabo kijyanye n'inkwano
kuri doktora. Ngirumpatse rero yaje gutererwa muri 1992 kuba perezida wa MRND. Ibirego aregwa akaba avuga ko yashinze MRND ndetse akareberera interahamwe zikica ndetse zigashimuta zigafata no ku ngufu. Ibyaha yarahamijwe n'urukiko mpuzamahanga ku rwego rwa komande. Hagati aho rero umuryango wa First Lady bivugwa ko umuryango wa Mathieu Ngirumpatse wabaye umukunzi wa Madame Jeannette Kagame muri iyo myaka. Jeannette Kagame akaba yari umukobwa mutoya mu mujyi wa Kigali. Mathieu Ngirumpatse n'umuryango we bikaba bivuga ko bagize uruhare rwo kumwohereza muri Kenya kwiga muri rusange nyuma y'uko bahungutse bava i Burundi. Ababanga afite y'umuryango rero ngo bituma ashakishwa ku buryo bukomeye nk'uko bitangazwa na Jean Paul Turayishimiye Daily mu kiganiro yakoze uyu munsi. Naho Bosco Empire watangiye yirinda kuvuga kuri politiki kuri ubu rwose ameze nabi cyane ku buryo avuga ko ibintu leta y'u Rwanda ikomeje gukora ari agaterera nzamba ndetse kutubahiriza uburenganzira bw'abaturage ari bibi cyane. Aravuga mu magambo ati wagira ngo iyo abaturage batarira leta ntago ibihumeka. Ninde muntu muzima ushobora gushyigikira igikorwa cyo kurandura ibiryo ugatera ibyatsi? Kuva ryari se abanyarwanda barya pasiparumu? Niyo wanabishyigikira umenye ko nawe uri ikigoryi, umenye ngo uri ikigoryi, ariko n'ubundi se iyi mumye ndasi ndi mumye zombi zigwa mu mwobo. Uko niko ngo Bosco Empire uyu musore waje guhungira muri Uganda avuga ko ari guhigwa na leta ndetse afasha gufungwa no gufungirwa cano yakoraga ubundi ku bijyanye n'abastari ndetse n'abahanzi, ariko ubu arabarizwa muri politike nawe yatangiye kuba unenga ibitagenda. Yolande Makoro umuvugizi wa leta y'u Rwanda ndetse na Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Kongo barenda kwicana bahanganiye ku kibazo cy'ubwicanyi ngo bukorerwa abanyamurenge bukomeje gufata indi ntera muri Uvira na Bukavu ahantu mu bice bimwe na bimwe M23 AFC M23 bagenzura. Jean-Jacques Perusi guverineri wa Uvira arashinja AFC M23 ubwicanyi ikora ku banyamurenge yaranze gacukura ibyo rusange ikabajugunyamo. Ibi Yolande Makoro nabyumva avuga ko Muyaya asanzwe ari umuntu w'umunyabinyoma ubeshya ndetse akabashinja u Rwanda ibintu bidafatika. Muyaya yagiye avuga ko umuhungu ari M23 ise akaba leta y'u Rwanda kuko niyo ibiri inyuma y'ibintu byose muri rusange. Patrick Muyaya rero na Yolande Makoro nawe amenya uko bazakiranuka, ariko igihari nuko intambara mu itangazamakuru yakomeje gufata intera hagati y'ubuyobozi bwa Kongo n'ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse usibye no guhanganira kuri tele kwa M23 na RDF AFC ngo ku intambara ikomeje gututumba hariya muri kariya gace aho ingabo na koalisiyo ya Kongo ngiri kwitegura igitero simusiga zagaba kuri AFC M23 nubwo nayo ngo itabereyeho kubusa. Naho turagana mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abanyarwanda. Leta y'u Rwanda irasaba abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe abanyarwanda mu bwoko bw'abatutsi, inamagana ingengabitekerezo yayo ikomeje gukwirakwira mu karere, aho bavuga ko urwango ku batutsi rukomeje gufata indi ntera mu karere kose. Nubwo bimeze gutyo ariko abatabwa n'ubutegetsi banenga leta ya Kagame bavuga ko ikoresha jenoside nk'intwaro ya politike ndetse kandi ikabikomeje kuyitwara mu karere kugira ngo ibone influence ikageraho. Nubwo bavuga ibi byose abatavuga n'ubutegetsi bashinja leta ya Kagame kwihisha inyuma ya jenoside bagakora politiki idafatika ndetse idafasha abaturage, hanyuma uvuze wese bakamufunga cyangwa bakamunyonga biturutse kuri iyi politiki bimitse imbere. Na ikigega cy'amadovize mu Rwanda ngo cyakamye ndetse u Rwanda ruri mu bibazo bikomeye byo kubura amadovize rushobora gukoresha mu rwego rwo guhahirana n'amahanga. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda yasabye FMI ideni ry'ingoboka ryayifasha gukomeza
kugura ibintu hanze ndetse no gusigasira ikigega muri rusange cy'amafaranga kugira ngo nakomeze guta agaciro. Nyamara kandi Amerika ishobora gutamamira iki cyemezo kuko u Rwanda rutari kubahiriza amasezerano ya Washington Peace Accord arusaba kuva muri Congo na M23 muri rusange. Bigenze gutya rero u Rwanda rwari ruri mu kaga ndetse n'abaturage bajya mu kaga gakomeye kuko ifaranga ryatakaza agaciro, kwishyura amadeni bikananirana, kwishyura ibintu hanze bikanga, ndetse kwishyura abakozi ba za ambasade n'ibindi bikajya iwarudubi. Ngayo nguko rero reka tubashimire ku makuru yacu, witeka bane namwe, amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.